belum nonton, subscribe ya. Tangannya nggak boleh pegang. Yeay. Nggak boleh pegang, ditahan. Lepasin tangannya. A few minutes later. Emang ngapain lagi? Masih mau apa lagi? Emang masih mau apa lagi? Mau di videoin lagi? Mau apa lagi? Oh my god. Masih mau disutingin? Oh, ya udah. No, nggak boleh masuk mulut. No. Lalu di leher, di leher. No, nggak boleh di mulut. Nanti keselap. Ya, coba kayak musik ya. Dah, kayak musik ya. Ready? Di leher, ya. Coba joget. Nggak boleh pegang. Ya. Emang masih mau lanjut Mama mau janji. Nggak ada. Mama, emang mau janji. What? Ambil. Tahan lagi. Lagi. Coba tahan lagi. Oke, tahan. Mama juga. Apa? Ya, mama duduk. Mama duduk sini. Ya, duduk sini. Udah, duduk sini. Dah, syuting. Dah. Ayo, katanya mau masuk, mau joget-joget lagi pakai bola. Coba lagi tuh. Joget-jogetnya mana? Nah, kayak musik dulu. Ambil nahan, kok emang pegang, nggak boleh pegang. Lepasin tangannya. Nih. A few minutes later. Apa? Capek. Nah, duduk.
mau mainnya kayak gini ya. Saya mau joget-joget, mau syuting lagi. Ini Dani. Ayo udah, kamera on lah, joget. Sambil nyanyi dong. Aku mau lain taruh di sini dong. Oh. Mas ya. Masih selesai ya syutingnya ya. Wah. Kok bengong? Bye bye. Yeah, bye bye. Udah bobo yuk jam 8 lah. Oh apa? Syuting Emma. Ini Mama lagi syuting Emma nangis. Ini lagi syuting Emma nih.